Sanskom mostu. Naime, prepune tribine gradske sportske dvorane obilježili su humanitarni susret u malom fudbalu. Ibričić i prijatelji Podgrmeć. Ukupan prihod iznosio je 10.234 km. Ado Sadić, bivši fudbaler Podgrmeća, dobio je novu snagu u borbi za zdraviji život. Sigurni smo da su mu prepune tribine gradske sportske dvorane nova nada da će pobijediti bolest. Podsjećamo da Ado Sadić, koji je u juniorima Podgrmeća igrao sa Senijadom Ibričićem, vodi životnu bitku, te da mu je podrška sugrađana u punom smislu te riječi od presudnog značaja. Naš reprezentativac, preciznije rečeno, najbolji ambasador Sanskog mosta širom svijeta, Senijad Ibričić, dočekan je sinoć ovacijama nezapamćenim u Sanskom mostu. Zahvaljujući njemu, te nogometnim klubovima Podgrmeć i Trnova, sinoć je prodano 1430 ulaznica, te je zabilježeno dosta pojedinačnih donacija. Treba istaći da je 500 konvertibilnih maraka donirao fudbaler italijanske Fiorentine, Aris Seferović, koji je još jednom pokazao da nikada neće zaboraviti odakle se vinuo u fudbalske visine. Što se tiče Ibričića, Ibro Kralj je još jednom pokazao da pored sportske treba pokazati i ljudsku veličinu. Što kažete, ja sam ostao iznenađen kad sam vidio da je dvorana bila puna ali da kaže, ne treba ni biti iznenađen, očekivali smo, znali da se radi jednom mladom momku, našem kolegi i hvala Bogu, eto, ispunili smo to što smo trebali i ja se nadam ako Bog da, što je najbitnije da će on riješiti ove svoje probleme šta ima i da će ako Bog da ponovo sa nama zaigrati. Ja bih u ime općine Sanski most iskreno zahvalio što ste došli u ovako velikom broju podržati našeg dragog Adu i nadamo se ako Bog na izrečenju. Hvala vam još jednom u ime općine Sanski most, svoje lično ime, a mi ćemo također pomoći. Brojni Ibričićevi prijatelji iz Njemačke, Austrije, Engleske, Hrvatske i naravno Bosne i Hercegovine nastupili su u revijalnoj utakmici. Odabirom sastava htio je pokazati da imamo dosta mladih, veoma perspektivnih fudbalera koji mogu stići i do reprezentacije. Kao što su ovo sve lijepo organizovali, kao što smo i navikli od našeg Senijada da uvijek uradi lijep gest kada je nekome potrebna pomoć, mislim da ovo je jedna lijepa situacija i lijep gest koji smo napravili, naravno veliku pomoć Ibričića, da pomognemo našem Adisu i naravno da mu obezbijedimo sve najbolje što može za njegovu pomoć. Pa moram reći stvarno da sam sretan jer vidim da stvarno ljudi i nije prvi put da u Sanskom mostu se podržava ovakve akcije, stvarno zaslužuju svaku pohvalu, prije svega zato što se radi jednom mladom momku koji je u problemima. Ja se nadam, iskreno se nadam, uz našu pomoć koliko smo mogli, što smo pomogli, da će se oporaviti. Nadam se da neće biti ovakvih utakmica više i ovakvih manifestacija, da će to biti čisto radi druženja, ali ako ne daj Bože bude, mi smo uvijek tu. Evo ja prvi uvijek sam tu da pomognem bilo kad, bilo gdje. Znači, nadam se samo da neće ih biti baš puno. Ado Sadić i njegova porodica zahvaljuju svima koji su sinoć bili dio jedne sjajne ljudske priče. Što se tiče Senijada Ibričića, rekao nam je da je uvijek spreman pomoći ljudima u nevolji. Složit ćete se, to je osobina koja krasi velike ljude.